Sasisian pot ngi pinasum hai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account namar ha Instagram ngi ship pentep bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai Timentangin pe no ya kanika post ka barang shalat thamai po Shillong Meghalaya ya kanika post la palai da ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission lenika MSCDRC mentau benai arajar apuar ka ketang juga nika post kedai pion ka last date lenika tarik bakado ba pilaban somen iki applications kedai hau arpon retrik benai September arajar apuar ya kanika post pion ka balai ka wei ka age limit lenika kerta ka berdo ka dekat pras 6 bat ka bahado kedai lai po ars 6 and ka upper age limit relaxation hado sans 6 yaki schedule caste bad yaki schedule tribes ka salary lenika tulap kedai pay scale level 1 khanyo hajar saus pa hado sapoi hajar hakshi benai ka educational qualification kulang kumne pelade ban pendam yaka class 8 The candidates ke belang eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban pendap ya ka standard application form bat pihak ban submit lang bat ki copy jong ki testimonial ki jong pi kum ki educational certificates bat ka passport size dor ko jong pi shaka office of the Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission Shillong Shwa lani haka apon retrik benai September arajar apuar ikitu ki balak don lupa haka government service ki haban apply ling baka proper channel ka standard form application ngala ai po description jeng ni ko video te phila ban download ka sapren hadin sa pendap ka official notification dan ka official advertisement ru ngala ai po description jeng ni ko video te phila ban download hi bat phila ban pulia ka